Waka masturbating out. Omukazi masturbating out. By the way, these days, ebintu ebiratufacial being, even this water, abakazi amaizi getu gekya. Abesiki bagagulaga mu pharmacy. Arona ga yero, arorwana rwanakira ga yero. Ekiri hoimahani. Busa kitalo. Iyo mgambiye wa pharmacy start. Ati wakwaza pharmacy tuine musiki atahane duka ya imu arcade kula opposite radio hoi. Ati ya teapot. Teapot okanywa omusajja wakutera. Nkobwana nko bwa bad black. Aha, ni habusubura. Kitara TV kwegesa kumanyisa. Tukubara mukyawo hali mukalinywe na bakutondera Kitara TV. Mwibale muno. Ona hali mukali face zino. Face yange mugimanyire Julius Muhendo Mulisa. Mwiho wa Moli. And of course nina chali wange. Onu Jenny. Nawe face mujja kutandika giroraga buli kaire Kitara TV ati manyire tekanize tukatungire no ibara lya program eno tukalitungire bai tujja kulitunga mpora ale kiyaki kitukubaletera abakutondera Kitara TV arono muntu waitondo wakasata ataroho bai naija kutweteranizaho turantu genda maisaho wiki zigaruka hao mutekaniza yaitweno okusikira bitujja ku bantu baza mujja kutugambira mu kwetaga entekaniza ntugiyite tuta mujja kutuletera amabara gimukwenda itekaniza ntugiyete kyonka kwenda kubara mukiyawo ni bagama tumebale kuba ni mutuondera mwebale hali mukali lekanda jenira mukiyaba kutondera. Okay, nimbara mukiyaho nywe na batondeire ha Kitara TV amabara gange nyowe Jenny but nimeona kunyeta jina CEO Jenny's Boutique Mandela near Chunde Hospital. Program eno egya kubanyumira muno 100% because tujja kuba ntubaza habintu byona ebikwata music obwomezi bwa bulikiro love life ebintu ko kubikulibata muhoyi manu na hand webale kunyumanu by the way smart nyejoekeze makeup sister wange nwa kozere bamweta Shamim sister wao by the akola makeup nungi bintu bya fashion and designing byo bintu bya itu as a family yes bantu bagayi bagiba mahagire bayize namba yawo yesimu namba ya yesimu sister wange akolera Right Road salon ya Windows akola makeup nungi namba yesimu njagwa heza ni tumalira program boutique yange eri near Chunde Hospital. Esimu yange yesimu eri 771-99-1879. Mwije mumpagire. Tura resort hano by the way resort hano hanyumira muno nyobusume okusinga njaho. Kafuka. Tura resort. Bwomezi bwa kijungu buli different. Bwaukana na bakule ifu. By the way kugaruka ombikaro. Are bikaro kibyo kira kurubatira mu Imana binyumira abantu ebikaro haliyo ekomika naita so nice ejegeno yabakozeremu of course kujja wema okozeremu akasente niyo inagenda mu ati katujeni otugambe byabyo rubatira nenje abagambire byange nibyebyo and aliyo na Cabaret Resort na hota nongia weekend swimming aho kanyumiram umba ngenda kola healthy nkora sauna gym and aerobics mikolera hana resort I'm a member here kuzuka kurungi kubimanya indagera mu sauna wa steaming mu mikora hana resort hatite tugenda phase 2 tugenda Kitara Fanzi niyo level yanyu tugenda yali ebyana biriyo ebikwisana bicha bikutegenya nka ebikutiri bita
ati nyo kuno muli halivo zanye zitutakusobora ati kuno rujungu rwingi yogati tugenda yoko tuina Portland na heroho ekuba maruma eliyo Portland by the way last week nanka Violet baire muhimo kabayo kabayo tikaba kita so hot tukanyumirwa omwana akatera muziki nkaro video abayisikiba aho imani betegoro wow kiri kaba kikambwe abana baketega wewe hoime byana tuinabyo era kaluga yasiimire akasiima ebyana hoima birimba tukikusana na akasente okwetago inamu oira site otaina sente don't bother yourself oina kwijja ogumagumire kandi oba kwijja nakweteka level yonyini ekwatagana n'abandi iyo by the way okimanyire ekisayi kikombekebwa kine kya hoima abananka no bajja kyombeka abataki okwijuka history za abataki murabihura history za abataki obali ni bakora umuhanda guno gwa Kaisotonyi obagambira abataki bakujja kombeka ekisayi kya hoima nyagamba mali abataki bakanyumirwa hoima no bonyini bakwendera kimugaruka by the way obusumi obukabanka nkaba mu hoima batarabe yo muawa bataki bano Julius okwendaki abo kuba okujuka stories aroz omuntu utajja kubazaho ebyaru basire mabaka muyona nyinenda na biki bites was bikaba byobudupi baitu bikaba ni byanyini bikaba byobudupi ekintu ko omuntu akabakaka sana omwana yakola kiya muzaala habwe bigambo bingi ate bahire mu nyinenda azalata abataki bakaba nemze yabo ibabazaga enyo intaro zero but abana bakanyumirwa kandi bakaba good life buli muntu abaye na dating omutaki busaho a complaining na abana bawo bakabatwara iyo bana bayingabo ora batake bali muhoima baitu nakasente bataisaga muno iwe nhoima gidabe duka nakasente abana babahaga ati no by the way abantu sente mulingo bakataisa ati ngamba batandikire kwera byara byayo ko ifoko nyawire unti nkaba boyine baitu ngo bahura ngo baliyo anti sazi ne kisaki kyali halevo bano ba Uganda contractors bano niba bakyali mu kurura mwana waitu Jonadi nabo bakamuhaka contract ako bakyali mu kuleveling itaka hati nibo bataki bayije kandi hati nyowe abakutuhondera kisumi nshakufika ngamba tandike kuba boroka owaki nshakwangu nyo mutakyasa kunyangwira kumwikaho hati munyewa by the way oba boroka nsakubukora no basolira ke itaka no ebibanja no emirimo yakabomba Tiwa boroka na nyo nende okendire okufoka Jomai batu Jomai tanka acha mu town mon akiarum alimu Jomai tukuramukize mwana webale ata investor wa amani muno by the way Jomai nkusali number yawe alagienda ara kugetaga tujja nyonja kuhereza ya Joma ogina niyo nkwendera kimu nyonja gikuhereza Joma akarango tukarabizo hakasumikana kenyine so oburaho manyire jina mutose nzera namba ngisera tukibaza hala abataki ngamba omulimo goba broker gujja kunkolera ujja kugoba mtandike ku broki tanka nokora houses akoja kubana bakasoma bayi Jakombeka aka house oba enju yangi yabusinzi oba ngifole house yenyini nomba teke eyo business ekora business ekora abukuba imekura bage nindole byombeke bikombeke wa hoima bingi muno kandi kimanisa nti hoima koyongera kuba nekoraki nekura because mulingo tugambire vayoto byayizire byana nyota be baitu nkora video yagamba leta ne baleta le onaruga onagaruka yagamba mali baitu tukusaba nabana nenkaita akazireka by the way atagaruke nenkaita akazigaba nkarura ro musigazo ono ayita yanga Violet wa hoyi bamweta mama no ya mu challengingire yolira kali ayirungi namzinya kurungiye mwaza kweki land is my no mojogo manyire bamweta bata bamweta bata Solomon Sheets nkarura ka video akamugamba mbu akamusa Violet akakaguzo moja mgambo kwendaki na ndwe nkuhura ninyenda kulia mu chips na chicken really na ndwe tugende tuzigule omwana akanyumirwa ogwa akagobora
baitu gamazima zitamuhika ajazihanika azifule kyokulolera baitu gamazima nuwezi haire akazihogo mojo taniwezi haire akazihorezo that means akabaha choices buli amunyumirwe kike kyokwenda nikiyonku aya maimingi no yafune enkaito haro wa chips and chicken wara haro na muisana ayeta yanga vairota kanda muisana kimoiroho just height vaito kyojo kiraira raira kana kojo kataka gufugufu tukanyumirwa that night it was massive ati nabana bomukatu bahagire last weekend tukabana show ya Jaboy yes ya Jaboy ungambiro bokabalira kabalira kagenda gaho kasheho tukabaya show ya Jaboy it was fun akafuna relative abantu mbenkani babo and kwenda kusima Jaboy will not give up nabona babaire kuhagira kumuhagira muno by the way kama musabiro no kuba mu video yaye but nyemba up and down ya twale magana kwatagana but the videos are so nice nkara Serena Kaijali very smart by the way Serena she's very smart yaija yawereraho Jaboy ya television byenka nibyebe but Serena obire bukabugenze nkara nibakurwana burwana kwiha stage timanyire oiro abakaba nibende kizina kire kiya no are kizina kibakweta enduru ekibazine nakahura baito oiro obire bukabugenzere of course haija prince yeta empress yeta Jovikaira wa Kitara fans katinya kazina karungi kwijagira orasanga buli mukatimba yakizina abantu banyumirwa muno of course Figo West yabahonde Jaboy yaija oiro me I want to advise Jaboy entry ya stage bojenye abadansa bahoima I think abaka kosa bano bakaba abadansa benyabayine bakaba bawomba dansa zo bakaboa abe yakozeseze ekintu kyokuleta omuro munda mu bantu bojo badansa tukiyeganyire sometimes are ebintu ebijja kozinga bintu mtsabeta wa fashion oba nanka choreography ebintu nkebe bizibu muno bakajja no omururo mbantu nyagati omuliro guno kakuba gukwate ekyombeko kino kikahya so are ebintu ebinde bitwina kora twina kubiri meeting and of course ebindi bit na dangerous but interest yaye kaba nunjo iro nyowe ntende kyomuro gumwalesera stage that thing tikiri kirungi twina ebintu ebindi kubiteka magezi ntubikora so Jaboy of course yatera show yaye kurungi abantu banyumirwa so tukwenda kusima nywe babaire abana babunyoro by the way music egenze nekura you remember hali emyaka yenyuma kuli abantu ababairo abantu abali bo bamani akaba bafigo bagigime but atara abana bayizira ati ba Serena baingi nti shobe kuba yabanyoro you can sit and get entertained no nyumirwa bizina biri birungi production eri nungi etalinke byabuli so tukwenda muno kubasimaro no mwana I don't know whether you followed the man mbyako no atali na muhyako iro hali muhyaka mbantu abandi akweta jini biti kubura gebizina byayi TikTok aho biro bingi muno kura bayisiba gukora muta challenges nyingi muno abana tubahagira abana bomuka tubateke mu amani tongere kubahagira mu special way so tukubasima muno Jaboy timanyire I think nja kutunga yakaire tumubungiso yes ngamba ni ora mubungisa why not orabione kiwayendaga kuba mu video yaye by the way okiragiyeho cyase jya kuba empire tina kumubungisa otumulete then atunyumize ko kwa obomezi bwa miki wayo kuvaire ata abantu bano baroro ya kamera nibo nibatandika kuterera amasimu baba bali haki akuterera esimu tosamukwata so yesterday aro story ya Bobby Wine ekyarubata nate kyarubata ogihonde irege ngihonde irege diba irege isasi ire kibayirege abantu bakunihira isasi but abandi bagamba
papaijo bwa tear gas. But it was so sad. But when kurura ka video kali sana kibage canister ya tear gas ni gamasi. Kyonkati manyira bakiti ya baba ni gamba nti ibairege isasi. Amazima gali. Ekibayoga yesterday buli muntu abagenda abaza kiki ekyakula na abandi bakula byahe byabo kusasamaza abantu baitu kusikira nkupulirige statement ebayiro bamaze kumwikyo mwirwao abantu bagambire ola tugambire gentingu upaje bwa tear gas no bukozereki bumutayiro mukugu utiri bayege isasi lya kyonka yo police yagenda statement negamba at baketaga kutereituka yagwa hansi bagwirege nubatungirege injari of which police night mai mugimanyire bya ruhaine masa yo bagamba agwirege bugwa kyonka ka video ko tukabonege nti tear gas eterege haraba irege kyonka mukisingi emukibaire kisingirege kunyumira mu scenario egyo abayirege edi mutwe natwale misindi aka video kabonege ego inywe edi mutwe atwaire misindi obaza kuiruka ni wono ogaruka obayire kiwe omusajja gwa karoza bingi byarolezo so obonu edi mutwe niwe personal bodyguard kyonke misinde yatwairegi beka akaroza hoira tungo gubandi zinarozaho abantu bagende bagamba akaroza hoira arona story eyabayireho eyansi ya bobo no nyimi yaginyumize manya yagobe enjobe biki ati ni bagamba ato ensio myaka nuwe edi mutwe leka kinu wazani we hugura gira bagira bayaki kutwara boss anti kine kintu but it was so naite wenyine kitu na kieganka abantu one nti tosakwe sigo omuntu okura edi muto bakusasura sente kumulinda wowe nyina irukirege yaleka mukama wako musasura yagamba nti kahabyo bomezi akizo bomezi akakiroza hoira nsanje kirungi kwefa aho nkaiwe otesigo omuntu ajja kuna ajja nti ajja kufuaho obomezi baza werwano nkaiwe you get so timayati we baraba rugira kitabu baba yakara yako ajja kumusaro musara ajja no goza abayiga nawe wonyini bayi bantu enyo alota abantu ine abobweno byazire mu Hoyman bateka kuli muhanda gwa magenda kigorobya hano baka babwole kabanga parajoki kabayo ite batusibirayo twayikare ha impaka basahanka ye mu ibiri omuya yarabire mugayira scenario ngijuka boba nakabana kyamara kurabaho batusiba bajya batera wandolera saga hata kikutwa kewega kikutwegesa kim that omuntu wano tekezo ni wajja kujja kurwanire baza werwano agatukayiya magezi gora turwara banka omuchero unubona babwisire batere nyagamba ati by the way nibwo gumururi nyagambe tindiongera genda ararezi abana basajja manyabo opposition nibikinyama nyagamba mulem kabaza twahumuramu nyagamba nyowe malire kimu migo faini nyoba tantere baitu ngara mulingo batera gabana omanyire kusaraho rugudo busemo tukezikurabaho busezi genda mutawuni batera bulikisa bana babaira hamapikipiki nawe tuli nawe kyakobaye awaka bagenzere baitu wagenzere bamulekera agenzere atao dedi mutwe kyakozirege kibege kikire baita yo kikire oina kubanza weta asora agaruka usange mukama wa so arebi genda maiso mu binyo baitu wetu omusabira ruhanga mukiza ruhanga yongere kumukiza ohiroho bonjo ohiroho ekiho yakakibege kitito baitu bandage kankoto mun nuko biro bandage biro bino emalire kimwe okugurumbura ojo ruhanga wanga ndozire nibatera njo bisa nobo bwekihoya na bandage bateka akazina kekiwani biro bine goze kyagiri kito kibbecoming akikoto ekyo kikundeta ali sinali inda alinywa abaisiki these days bojo inywe nanka kanura kanyingi muna mikono yanyu
nsonga mukulwara bunaku bwingi mukubaraki obunaku bwingi kandi buli akuba nakanura ku making sure aba status obunaku bwingi hati akantu ako kagala nikalibata ona karora nakamobile money kakanya ati obaliza amazima mobile money biga byasore ebyo tukabijwa abo kuba nyonya yabuzaga ningabo ojja bayisiki biro binu kandi bateeka omuno kanura obunaku bwingi bantu inyo obunaku biro binu bwingi kandi abana bagaruka amasomero ate abandi tugira abana baitu mutakumanya tubayine ati kwa school fees hata ngitakeka ekanole kamara ho mwaka mwezi kandi ati juka nyo kurwara muno infection kandi ati ndwara infection kandi ati juka buli lokatekaho abantu bangi bakakarora mobile money sana kufuna nka 10 bukanya tulio ebiga byasore ebintu yokuteka tulero omuntu nchali sore bikuchwa bokuba kanura bojo boisiki biro bino kanura baitu mukendezemu tukendeza kisikikira mukende mutusasire obukanura bukanyire muno obujwahire mukono buli kaire mukono kandi babakini bakakuteka noteka status leka mbakakase omaye muntu samugamo ato tali kubyote ina kanura kubota likubi oina kubani akakanura so that tukusasire muno oburayo kwani bukuruma muno ata aka mobile money kwani kakora ata haraba gambire nti boro muteka status ogamba nti oba tugeze I feel like going out mbobo kateireo kali kakanyowa on naija inbox on naija nabandi nibajja bona no komam nakaka sente alola gamba kanje oba ngia kutwara ikino boki maziri atuna gamba tagya kutwara no mugamba nyempereza nyetwara ntama ina yagya kutwara nemikore na kakani mugenda hali nyingi arono munywani wango nyagambire ijo nyamugaba itunankaye buli weekend oba hamuko ngoye nizo tuban promoting atinka wa boutique zibangoye atinka nyowa boutique zikubangoye baitondi akuba naitaga kumugulirayo okumanyisa oyina kumugula olugwe lugenda hamukoro in case nkugambire araba kuposting ebisani bali hamikoro buli kaire ingurana bakora di babesere omayeki muli kilomita kibura mukoro dimuli ato bako batagenze no mukoro gusakufa ato inagenda it is like aroho muisiki yansabire yakabana ngamba kugenda birthday kandi buli kaire mu run ali birthday za abantu birthday munywani waye birthday buli almost every day abaho muisiki wa posting a birthday party hati kiro kimu yansindikira mu inbox yangamba nkusaba umpale o sente nkwenda kugulira munywani wange kisembo awo yagamba ati nako kakora bokubota zine abaki no wesibanti mpaka weekend na level yokwehora nti kugulira nake kisembo obutegeza kuba nagia kigwa zaye ziba zaye nyo nkamugamba kandole cyara basikimtambihirwa ngo kuba hayo but nyo nkamugamba kandole nuko bicha kololo tamwe nkamugamba kandole yes akasigara muri banywani mali ati nuwa kumanya ati bojara no bire sente za bokubota ine kisembo ko kyo omuntu abwakino we hayi bokubota ina sente akono itizo kigendo lyekeki ya bantu no brota hayi kisembo uhagambire ati bokubota ina sente toina iyo gamengo ineyo wenko okusaba kisembo akusaba bayingi iyo kubota muhairo ondaramu hati mbaire ninyenda kusoma ikihandiko kino abakutondera Kitara TV tuina okwiri wobukama mukemanyire okwiri niwe iba baby face mpi waitu wabindwa ya nibo inegasho ya baida hati aturukizege kihandiko kyenkwenda kusoma nibagamba akomera omuhikirwo muhyaka actually ni yenu bunyoro Kitara ebirwe kwezi okay press release Monday 2nd September Monday tinyo chabite kanjisome
on 30th June 2024, the term of the office of the Prime Minister of Bunyoro Kitara Kingdom expired, and consequently that office fell vacant. Nkoba gamba. Earlier on 19th October 2023, the term of office of the cabinet ministers and members of the Rukurato had come to an end, leaving a vacuum in the administration affairs of the kingdom. Aware that His Royal Majesty the Omukama ali mu busaasi, and also aware that by the authority given to me, Ogo Okwil, inter area, that I will provide a leadership link for continuity of the kingdom, cultural and administrative business in case the Omukama is away or is indisposed, and after close consultation and in agreement with Her Royal Highness Adieri Margaret Omukama and Wekitinisa Isagara Ronald Mugema of Bunyoro Kitara, and with full consent of Bunyoro of Rukurato of Bunyoro Kitara Kingdom, comprised of the parish officials, Wabito executive, elders, clan elders, and representatives of clan heads from all districts of Bunyoro Kitara, and indeed the Omukama being indisposed at the time. I now wish to announce the following people as the Prime Minister, Deputy Prime Ministers, Ministers, Ambassadors, and Special Appointees to provide leadership for the continuity of Omukama, of the Bunyoro Kitara Kingdoms, culture and administration. Hati Okwiri agambire nti baikaikara mulingo gambira Rukurato rababito abakirana leaders nabiki bakomero mbikiro mbiyaka bya kutaga gahura bakamuhebira musanju abarugire mu office. One interim prime minister bakomere Dr. Kyamanywa Kasirivu Atuo. Ono Kyamanywa Kasirivu Atuo akaba MP wa Buganga izoko, and yabaho na minister of Obawaki. Niwe mukamu wa radio ya tinwe mukamu wa radio Mambya kakomiro Kasirivu Atuo. Niwe bakomere kuba nuwe prime minister. Hate kintamanyire bya kutaga office ajya gituruka tulinzire kurora, because wakugamba Omukama no ya mukomere takarugariga kumuya office cyonga kandi nenyuma aho no byabayireho bo benyini banu bakaikara bagamba nti bongeze utamu iyo muhikirwa bakoma interim speaker ogoma speaker abo mutalinda bakoma bamweta Okitinisa Elisa kugonza migaranda nibo bakomere kurugwa Kagadi. So ite turuhawo kubole bigenda maiso baitu tukusabira ebintu binu babikwate kurungi ari ensonga zitwaga niba mumuta Omukama atahamurwayize batakubigendaho muno aroho asinaso byarugireyo yagamba batwara Omukama bamujanja benyarura abantu nibamwatakinga muno, but now okwiriwe nyatugambire nto Omukama murwaire mbu bagamba obwongo bwe was brainwashed byambu because bakubali halevo yokuba nti atacyasanadde kwekomera abebembezi okwiri niwe namukomera, then it means nti Omukama aliko murwaire bya serious. Ite turokurora of course itwe nkakitachi no yatereho alinzire Omukama niwa mugambe ngo uli bya kutaga kagamba Omukama no yamukomera akutaga Omukama no akoleki kyonko kuira gamba Omukama murwaire ayino busasi ayina kumuyambaho ati koya komabaye abakwetaga kyonga nyowe of course Kasirivu munywanu wange kwenda kumutabaruki atusabe turolenka office warara agitaha kandi nkigondeze nti
nti hati obwebembezi bwe kwani bugenda ate bugenze mu Greta Kibaale bukaruga bulisa olukumo byabayireho bajja hano hoima byakutaaga ati kabugende huko kyokara agituruka byakutumi bagayo obwebembezi bunyuma akwaira obukula kwa yekulya wara agituruka katsaibe byo busi list ekyandiyo kintu kipostingire ga Kitara TV kusagenda okakisoma nabebembezi bona ba ministers abakomere okusagenda okabarora Minister of Culture nkurura bakomere Sewante Francis nogo mata mukoyi wanga mata isezara nyowe General Duties and Disasters ogoma Ochaki Charles Nyabuongo hati kandi Ochaki ono mubito wenyini mwenu wabo kwiri wenyini bamuhaire kiyananka Ochaki Charles Nyabuongo bamuhaire General Duties and Disaster Preparedness Ochaki Nyabuongo barumba ingi hano barumba ingi ekihandiko kino gendo kyerolereho so nuko tuli twemereire Kitara TV just katugende mu kuhumura tugaruke obageno tugamba kutugabire namba ya sister wao wana yes kwa namba yeze namba ya kwetaga makeup ya sister wange she's called Shamim akora kurungi makeup akolera ha Right Road ha salon ya Windows abakira mumanyireho and kujja kuba kirungi tu supportinga enamba yali 078 34 57 70 enamba yaye 0783 45 70 iyo jina wakimaye Mr. Birobina maduka gakutunda bine binanka bino ebidirudozi gakanyire muno ebidirudozi nibira kidali bino byabayishiki bakozesa kwemalisa abashiki bakuru batanabye muno hati kankukaguze kandi kaguzo kino ngaruke obe realistic ego waka masturbating out omukazi masturbating out tinga masturbating out kumaisari kuya kweroterera aruga kubyo kurota masturbation kwemalisa tine kijja kumalisa kwemalisa nakubana nekikuyamba okwemalisa nikyo ntaina antati aruhenga anyoti nzenda gonze tuli mu love no musajja timbyenda baitu wamayi webine binanka naba bikozesa mali ebitoke ebimali bakozesa ebiringanye nokompura tate ebiringanye soft and soft muno eterera kandi ta soft atike kandi carrot mukwende kigumangana kandi ne carrot carrot ya aliyo kiriba kiyita bata cucumber batikane cucumber guma muno cyara bagikozesa baitu wakaraga cyali wawo nabikozesa nyina babikora n'abakora video no tweka hino bahereze sente mali ikimasheri business muno oli ngo muri mugweta ko tangira na muri mugonda oli munsiki iyo nyuka mba intakimanye obupono bana babuzana uteka alo mu kutuna bali babuteka nibakwa mwaka sente nibafuna sente ikimasho muri mugwo guli gukira nyiki akaragenda agule yo obunanka mu katale nabugura ayikala nabo bwikala mu munju nakisiga okurungi oil by the way these days ebintu ebiratu facial being even this water abakazi amaizi geto gekyala abesiki bagaguraga mu pharmacy haliyo buli type ni bagagura ni baganywa kwa baga applying hansoko nogayikyana kintu nikyo naga applying ata nigayikaragali nigayikara tigakugaliyo but when you go ukuba ready for sex nibo no bitekayo then you do sex no gambe kintu nigayija massive akintwegadisa tira bino okwegadisa iwe mugaguraga
a pharmacy. Nkadozi. Amaya pharmacy zawe bazitakia kinga. Zirani zitunda. Nkadozi. Hate gakwatira bukwatira yo kiki. Chigakwatira yo. But when you're ready for sex, ijuka ombiri gwaguba hormones zihindukiremo. Hati no, it's a tube. Aliyo tube, aliyo rubbers, aliyo lubricants. Ekyo nikyo sikira ekikolera bwangu. Jumba ininga biro bina abantu kabaina amaizi gaingi biro beta kujubya ebitawo arona ga yero arwana nkira ga yero gatali gananka kurungi takunyalira enkaliwe naichana yero lubricants zino zitaza colorless beta tulika kananka ya kipampa kiasigara kiri kipampi obala bayatabwire mune bya ebindi amayaba kunya bine bihabo bya bulikiro bakufuna na gachafa gatakwatagana kunywa ali bihabo abantu bagulaga bili okuleta amaizi but pharmacy things the best nguraizire murebere aizire yekozireho nkugambire ali smart biro no ata manager wa nanka manager wa resort wa nanka wa magic magic bakagambe kabigwire magic biro bineta ngegarukaho era omanyato abadigize bahema tabatito so mwegendereze namba bikiyati mugyatu gabana by the way akwa magic buli kya kasatu kibi bakweta gebyana bikuchikia amanyo gati buli kya kasatu buli kya kasatu kaije insha bagiyeta nyashi night vanyashi what bile byana bina amanyo mati kyo rakora tumusembereza akatebe kanwana tukasema jai kalem atege jacket cameraman agitwale randizima ini jogi twaleno atajja kujja ikara uireki ajoire white omukazi inakuba muyonjo abaitu muchuchu ya hoimenu white white nkanyo na manyi kalama ndeta tayo chuchu baitu kuli hamatara baitu kujiko ruchuchu rwa mande tukarulya Tiko ndo watu sime Brian kinyumirwa goisa zinga street mukiro kukangaza nintaha huko azire era ina yaka motoka ontererese turakuganyira ojwaira amata onyutinyizire nakukora mbetu manyizire mbe habo kuba kintu kiri oina na hangover tuletea kunko kako ani sakora nona joida omuserebu tuletea kukunywanywaho kiki gena manti mwembaire ndikuti umanire betu kurara iwe karosangire nakananyumiza yangamba mufama soko bakutunda yoga maizi biro biro okwabuza nyomba punirize ekiri hoimahani busa kitaro iyo mgambiye wa pharmacy start ati wakwaza pharmacy tuine muski atahane duka ya imu arcade kula opposite radio hoyi atuya tipot tipot okanywa umsaja wakutera nko bwana nka nko bwa bad black aha ni habusubura niwe nanka iwe I know buraba aina buraba aina tipoti aina buno bwa feeling kyoga gamba kyakwekora tikidi kya muntu baitu onumba ini mugamba arahaba kunanka againa mururangirangi abo bakunywa bagita bata kombuchene ya mugambe niwe amayeki yagwiroho niwe amayeki wagwiro wala ina mururangirangi akariki kipampi nakanyagamba yanyire kihabo kyaye kya munogana because ogaina nakabere benja gendo akanywa kihabo kyaye hati wakagenda kumutomera naenda kumukwakura akabaina nikikabere benji baitu ati kiro kino njya kuraba biriyo byakabyoko
babiguza abakazi babiguza abasite angamba wammo mwana byana nibyo bere ebyana bina nyasho bogera ndabe yonkomeyo ebyokoma ngakule ihali nyowe yaki gali maniyo abana nyandi kulikiza aka video baite nkwendo chankalani no kanyoleke just hanyonyenga nina kulisha ha maiso ebyane kibyayekozere naitwe benyine tukatina tugambana izire boyfriend okusigaza aka video cyali kanyoleke hano ndole ukatito baina boyfriend kuli gendo gumire ngunyashora buzirwe yawe etakola kurungi haliyo bokujwa nyate kintu kinkurora to mixing in this businesses of bars there is oppression of business oba kurora ngwi gutankire kupikinga up kandi oba ndo hands bakwenda bakole anything possible iwe bakugalenka karugiro bana bali hoima baruga kampala ko ono abaleta tibali bamuno balimu babamu zigida abaletani baikara umwe bano bazigiddo nawe akaba surprise muno kurora bakamuterera buterana mugamba abana bananki kino ine namba yakyo kin mutuleke bagobojo yitwasigaza basajja mutawuni muno omwana ogwe akaruga stage buli musaidi namba yakyo gine nayo nanye kandifona no habuzangiyenza by the way ina akabize apataki bagya kuija ina akabize akabona kutandika none nkwenda muri kuruting akwa kumuho mulimo ko yana brokinga kuitaga nibibaho nibimukora batakiyo barajaga ni bateresimu banzo mpe namba yakyo abakarioki bagira weakness bamanyire in a week they can make like 4 shows ati okumikaza alinde monthly tibakisobora ati kiri monthly baba nibenda daily sente zabo engeri baba nibazifuna anti daily akufuna okurora ole musinga mugamba nko mulimo nkusasura ekiyabiri omwezi nando yangamba ko ekiyabiri okuba ikalirire sente zange zingi tasakwikiriza hati ogo owahane poti yakora muno ho imana akora akasenta katari ntakwenda kuba dry nyayo went to Indian. What I know, every lady has water, but it depends on the emotions that you have for someone. Yeah, true. Okay, mani. Oh, tosa kuruga kuli fagara fiki turikire pa ontaire munkabana amai. Ante hati nanka aroja sichara bagenda habwa senta ataina apata itata bwa sente zinaga ataina kyokora. Tana kyokora. Ate kanda ata bakaza kwata nao na ifunira amaizi. Those people are different. Hey. Aroko iwa kutekereza zangu niwo omukwaine kyale yakwekiriza ntamanya tagana correct na kwenda hatiwe notekereza ekisikinkiro zere kyale ronkirire kyale ntamanya tagaina feelings zao osindikira stami ike ati obomukia kuli no gamekya na mwana kege kina mais kandi olina gambanga kile tamanya akagado akagaje bait na bomanga ni babamu baliyo but baliyo baitu nyewe tikikiriza because barumu nkamusanga nayo barumba dekale goze nakolese kimungu bojo musajjo no mwenda baitu ati kandi ataga na nyepikira kandi wakangambirira ututakatandikira yes otamu preparing akangambiro yanga otamu preparing hati aho no raba hali akafamasi by the way mbaini mukaguza ni mukaguza wamana ikankaguza waka masturbating out mono na amani unagambire kuwa abo buntu bwabulike and it's even when you use Google it's bakwegesa no tikuli kwegesa bakugamba how to do it no masturbation is one of the things ebiku advising bwakolebwa and it is healthy banya bya bintu tingunyanga ebigamba ngo it disturbs you mentally no it's healthy and it's advised obobo ina issues zomugongo taina musaiji ukagena mwirwaro abakadama niyo bakozesa bagamba banganyire kubeta bakadama niyo bakozesa definitely atara mare myaka ngata atakatuki agatwiza atakamaraka iwe likankusobole lack of sex no kwa kutweto twizi lack of sex hinders men obwongo bwabo lack of nikabagamba omuntu ali normal ali supposed to having sex in a week 47 times mu week mu week in a month in a week
47 times. Mukwano. Ate bakuba ino mukazi wawe kikumanyisa oina mukarakata. At least esatu. Omu week. Oiri omuntu ali nomu. Ekangoli kimanyire ebintu ebimbi iyo babanzo linde omaye omwana yokasoma ono nyomba ini ono omwana akasoma nyinde bintu bitasoma ono wama niko eduka zino akagamba omwezi emirundi 3 nagumu ebintu ebikunda ebintu ebintu zikura nda ziriyo nyingi naho imanu ziro emu ero emu zona ezokamanye ziri mutauni zikubitunda ego obu vibrators biki byone vibration tikavoine obu butaka akoteka mu bukara jujujuju ni kakankana wineke kampalo bait bulo buntu nawo kuzoka kandi mbulesere go buntu nkora sente njike business yangi tekerezo ekora ogyaguzo kandi nyoka zonga postinga status ebyakabyona bade okubota akuchweka na msajja akulumya omuntu asaya nye mukulumya omuntu wewe and no person is supposed to have kahindukire kali in the month no in a year according to a study published in the Archives of Sexual Behaviors the average adult has sex about 54 times that breaks down to roughly once a week at least a week 54 times that breaks down to roughly once a week one in a but atikimanya once a year around no tugana mu excess mulomo excess most sex therapists agree that having sex less than 10 times a year is reason enough to label your marriage a sexualless one halinye babiri oba kikolera muno hazaidi yomusaidia all of you muka muli married okuraba having a 10 times a year it labels you as sexless person akatightening kora kamara tikasobo lekansobo borano za kusindika omutwe gukwingana hano no gudukia wedwi ni mani nteka yakatightening okakateka yo baka ekintekyo it is originally meant to be tight ingu no mutu no boyandi kutaho tabanaki aturuka nikigaruka nikafuna baita abana barumu wewe abanakire ata abana bali holo ni babakitera left right center kusango mwana mkono gawe niwo mwana kuikiza nakola nananga baitura mukiyaba kuturakitira TV by the way aramukiya kara tu joiningira hagati ya program sengo mtufu because ero mana mpingura ino bazo turamukiyeho otwe yanjule tumaze bagamba nti amagi kitera left right kiro kyakasatu kiro kyakasatu so guys baito enamba yekyana kiri oguma yake kuha mu bwingi though ekintu nyomba ni manatu we discussion program anyway guys it's your girl Marita Kiki the #1 MC in Hoima female DJ busahonti kubagamba en programu nyomba sabira gini no baratungira ne ibara lya program na Kiki ampingu right now but nukaraya kyohoba buli kimwe kyona tukugaita but anyway guys just keep tuned mwikale ni muturora musubscribing bageta Kabalega TV eno Kitara TV Kitara okay akumja kale eno bageta Kitara TV musubscribing buli hamuhona okaka hura YouTube Facebook Twitter hona okakurora Kitara TV just guys subscribe no kubeta kalero magic kijja kwata iwe joro leki otakaroraga yeah ati abana kikika by the way banjukiza obusumi bwera utwa abantu zina TNT TNT ebyana babiyetaga amba mutaga bato musajja ogo nteza na ugahali nteza yabaire director sina bamutaga mukama yabaye mukama wekibaro akumaliko ngoma tuwasinani nenye yibagabwe ibanta ahe mukuru wasinani asinani zuka asinani niwe yes utazine TNT manu bana ba ona kabanakya ono tu obusumye otwazinaga zange zine za fuse owa fuse kanda ati fuse nayo fuse na kolini wow fuse tinia baida hana ya dokasi ya dokasi ya managingaga ya barongo dokasa kama nzinga hao TNT negenda ku aruni yabaida hana ano arutari nige fuse dokasa kama njinga fuse I doubt no hata ki managing
Wow. It was not tough. baitu doka simese kikaze kinaki tikiruga mulembe mwaka baitu kikara ruhanga mukuru aratamulokole akaroku kabirubi ruhangasi Omanyire, we walk through 4 stages of life. yeah true baitu bantu okusanga omuntu akyali mu myaka ya 2 na yekola byakwenda mumwesanyuke mumulinde Because time is going to come, we winka. Correct. Let me tell you, we walk through over 3 or 4 stages. There is undecisive stage. Ege ya kurugira 15 mpaka 20. Ege baget 24 undecisive. Bravo kuburabura tumenye tryinga buli kimu. Obandikora ke. Okuja kwesanga atege myaka nyongi uhereramu example yange. Okuja kukora mbara okole omunanka mono. Then there is what we call quick akaide no gamba accepting. Again ye myaka ngenzere muno hari. Undecisive, we start with undecisive, then in agenda ege myaka ya choosing. Notanka ku deciding. I think kino na kino nkikozere, it's high time I start doing this. Ege myaka niyo kurugira 20 na mukaga. Hati ege 20 niho no mukazi atanka kuura urge. I think I need to have a child. Ati hano abiri nagumu abiri no haba nabinga nabubinga abasajja ege myaka kandi ali hakakuokia omuntu wera ali ha myaka egyo tamanya kyakwenda ijuka obo omuswera okamteka mukagamba nkora kihano sazi nyandi bayire nifuna abaina nabako mugamba ho bayine that time about like a flower that needs to be pollinated not only on the girl side, on a man side. Abanaki arora bwakuswera abakazi kuferwa abarungi bayine abakulekayo then emyaka kurugira 27 up to 34 up to 34 that's what we call a decide like ege myaka ya acceptance omukazi bwaika 27 years otaku nobaza nawe atakuzoka mukantu naka kwe developing at 27 years muleki okwenda akora kingo timanyi tinkumanya nyiyiza by the way nanyo ogo mukazi taisiza kimcause 27 years orozere byona nkozere buli business zona zangire era he yampaire mama goba ingweni atokurora in most cases it no one enda ku dating ankomuntu aro buntu nkubo muga like you can take her out okamuleta nka hano by the resort mwebale kutu accommodating you have a nice place. Yeah, very nice. Okamuleta nkano kamugamba bakweke kyokunyu. Nsalira. Kyone kibarale. Kati obolika kwana omukazi. Gabo do bwada. Obolika kwana omukazi. Ogo murugo. Bolika kwana omukazi. Julius, hamyaka 27. No muhabuza okunywaki. Tamanyi kimunki. Ogo mukazi takumanya. Ali mu myaka ere ya 20 ogwo kwereza kilabu na anywa nailo na baito omuntu buhiko kakura ogamba nyo bunywa nailo endabya treats me well obani young sobor omanya kino ni young sobor oikaka ino gamba this is my drink hati nyoto sa kunsanga ninywe kikakinde talita scarlet if I decide to take a wine I will take dry nanke nunya dry wine yona musaginyo obani ngama kunywa red sweet wine ezo nizo wine zange ngumanyire kin correct ekinkwe nkakurura akatasika akatasika mauti akatasika mauti kakolera by the way kwenda kuba ronke etenda abakakatasika nkanywireko tegeno campingura inoho bakuba brand ambassador yes by the way bakwenda ku advertising naite mutwikira namba yesimu 07899279 375 ja kuba noranga naito mutekana zaito zigenda maito by ebe otusangiye tubaza habyanaka ebyo bukamo bihuliro bigenda maiso politics bukama mbihura buhuro iro nkaguza Bobi Wine bamutiriga amasasi tubaye tugamba kumanyamanyao dibaye isasi yenyine I don't think it was a bullet. But kusaba kuba manyebuno canisters of tear gas. Kakusaba kaniko kamtega ku glucose. What I know is that bacterias you have to bleed, but there were no sign of bleeding. It was something that was stuck.
in the flesh. But ebintu ebyo nyowe baite kisingire kutulendinga abayizi baige emisinde ya Eddie Mutwe omwana irukirege egamba sobole Uganda egamba sobole okro ebintu ebimu bituhambya tibitaha byaitu egamba so Uganda there is no one akusakugaya kagamba kankoleki let me no wada mutesa zantu katesa kuntu gende twekarakasi Jennifer toli ntindi asoka nagamande ko bwana hanu kubalindira hanu mugende mugakwe muransanga even like so Uganda we don't have that courage in Kenya abaino omutima nka Kenya tibaroho and we have to accept that ego strategy niyo twaleyingire Uganda we cannot kandi tukaikiriza that we are ruled by the umukono gwe kioma kandi ati mutugutale mukono gwe kioma Uganda English are having to be movie tutasakusobora nyowe tinsakuruga habintu byange binkora nduga business yange ngongise biri ngenda kwekarakana bonja ndali yake because obwana bwange kazinga bantera amasasi bakanyita nkale ko bwana mu Uganda sente zibakura nizo bakuli bakubota koze tojja bojo butukurega hali tukakuteka yo baba tairo ifurizo guma baba tairo hoki that is the abasubuzi tahirwege Uganda Chinatown bagikingire abantu bekarakana Chinatown ebaire nejja kunaga nanka like you people you misunderstood these guys. Chinatown does not give a discount from morning up to evening. If you want discounted things or inakurara ho kampingire okakera babandi bakiyakingura bati no hello discount zikubani zikiyatera saha inadrip baitere discount ebaire rugeno mu 100 ngenziro bambibiri boje ebikaito bino bine byorigino mane mtore bine 12 nyobo jondumiro muno kubyanta guzire set ya dining table baira mtore 15 na nyumba endapenda akini fune yonke fridge enkoto haisensi ya tiri wantune mtwara bine ta okwendo genene milioni yawe morgayo ne tata ola gambire milioni ogura ebintu Nizegele mtwala 5 kubisombe bintu kubiki ya moka basabire milioni as a transport ebita kuzira byaga atano bamusabira kakaide kubiki ya moka ati right omanya set ya dining table kwa mtwala 15 by discounted too much as saving ile muno harika kakase seze tukora by the way yesterday tubagasa unano ntubaza ntugamba president aina kutekereza hali abasubuzi banya Uganda because okusanga mu China kwija as an investor na jana atahombu business obutiito na sara prices ze mihendo yebintu byakutunda kyonko mu Uganda kusasura omusoro olo mu China takusasura omusoro and bali mu industry ni yemba kutunda ebintu nibyo bimu ki affecting omunya Uganda ki affecting omuna Uganda but kandi Chinatown baire yambiroho omuntu wa hands atakusa agenda gura mu mall ekintu kemtwara banziba okikenga itu abandi tukurora we affected business wise but we also have to think about some people who cannot raise that money kugura ati ebaide haire chance yo muntu abaide na desire na gamba boje na nywa kiri kinu nyandwa inakyo munju baitu bakise ati nabo niyo level yabo egi not at why should everyone have it bukuta kisura no kireka and there is a by the way kamba so ati Chinatown isaine kana obwiro bunkoleire mu schools mbaire ninkolera mu malls tukolera Lugogo Forest Mall tukolera Metroplex aho arugo nanka baba hogana game ya Black Friday now wasangaga abantu nitubana nanka hano nitubana Capital Shoppers banti mwenkirize we are not equal and we shall never ever be equal. You cannot. I've accepted that we have standards nyonkuze kuingana hano ekigambo slime kakikenga thank you koraka as schools okay there are many things that I learned ebinyabaire ntakoze ntamanyire ingu we are indifferent omuntu akujja gura buno bu flat shoes wokusa agenda mu wino ali no gram to 10 mutagu next nimejana bamugamba hazi mtwari 15 atabagainingira takozere kinakora niyo level ebidoli bino toys Coco-Melo toys ebe tutwarage tukatuntamanya that it's a trending toy omubagaiga omusikaza kwenda kigule akwata agura labels Coco-Melo bakubana agura Avengers yone akubagura boone ngeri babo mwana wa yena kuba nabo muko like 1M
Aronko mwana biro bina omugagga si muntu nya postingireho ijwera ha ku trendinga muhara wa mwene wabo wa Miss Kigundu maba moisi mwana bamwita amanya Zoya bakamukingula na TikTok account Zoya ubwo bakolere birthday baleta nankone yakolere ekizina Zoya Zoya bakaga amanya birthday ikaba yayo milioni bazinga omwana bakamukolera birthday akahindura be mirundega bamuletera buno TikTok stars buno buto nibo bwabaire nibo mu entertaining takubimanya takubikenga mwana muntu but they had to entertain you guys we are living in another nyonkwenda mukama nyambe nkole sente I have to make my child very happy buli muntu nikyayenda nkone mwanange mutwaloho mu mall wadde nyina me milioni emuni yomba gaino musara gwona mugambe komamu akire kyokura no yenda mtima gwa bakuhe buli muntu nikyayenda bakuhe nyobu ndabaganaga akire no ndajwara akana mwanange mtwalako mem na wagenda mu mall abaze mbantu but does that make omwana kuba successful mbomezi not being successful I want to make my child happy You know there are things yes, there are things that we have to do for our children not because that we want to make them successful at least when wali domio bomezi bwaye ekiri mu rugaga mukanwa mami wanga akabana fai my parents tried their level best to make me this okay abazaira abamu bakuzara abana because of the trauma they went through na ina no mwana wa yakole akusakutaki muolekya directly baitu nagimura byamu indirectly toka bagawo muzairo kamugamba kinu itwe katutabaire nabyo ati kandi abazaire nkabo by the onyo mbableminga ayendo mwana arabe iwe mulingo warabiremu wabatakireta directly no mwana nawe nukwarabe takireta kikusoboka takireta directly hamule nti kyasoboka but hali abazaire he's someone abazaire nkabo takireta directly ani alekamba sobole there are things that people pass through there is a friend of mine akangamba bayamazire S4 ise waye ya mugamba na nyonka kangira mu S4 side time nayo utanike correct kweyi yeyongereyo oba wo kweyongerayo wenka oba nyowe hankwikize yeah. Okay, ladies and gentlemen, program manager gakuba buli kya kasatu tukiyayiye ibara lya tede ntekaniza tujalitunga mpora comment in the comment section kutekeza program yetu gite tuta every Wednesday Hakitara TV utagiferwaga and of course tukwenda kubantu maliza leka tugaruke mukoyanjura Julius Chomuhendo ni gagange I'm called Gina CEO Gina's Boutique. Okay, I'm called Marita Kiki, manager of Magic Club and the MC around town. See you. Bye. See you too. Bye-bye. Ekatandike kamanyire notes zone kaije somere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo wara people bantarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabi muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani Kitara TV kwegesa kumanyisa.